Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya People United Front, Ejhd Hills District, tingkat kasan Sinong Circle, hapok ka Jingïarap, jong Presiden Krishan Bla, lembat kiwe kinang ilam, kilalay Jingïarap marlaiban kitin sab Ïing, syakin Tylli Longïing ka Sinong Latrambay Ejhd Hills District. Krishan Bla habakran ulapan pau, ka jis ngongo balayo ekalat ban ay kini ki Jingïarap, namar kita ikin Tylli Ïing, kidai sisa kibeduna hakayo kakot, bat kumbalong menta, kita kilong Ïing, kisap Ïing tang nakaterpal, hakaing sa jangki. Krishan Bla ula ay kublay kirpangru, ya ukirman sila, ubalong ru UMLA kan Riu Clearat constituency, namar ka jingkloy jang banyarap senyang lang, siya kita ikin Tylli kilong Ïing. Krishan Bla ula ang bakasangkan yay biteng banyarap, kamtam mikitu ikibedun ka jingduna, sisa kana manalat na ka jingyat tangan. Terima kasih kepada Meghalaya People United Front, izin berkelasan nung bertanya lah yuk ban tunit ini tin sobieng apa senang kelar bagi pun kumbalai banjir itu Tylli Longïing teh ni kumbaseng kong baar pat ni aku beli yo memilih jongi makran kelar pada minister kabinet atau izin tang so dap itu cuma lemar layar kamtam yangi kesen milapan Jingïarap mo hana layar ailang bani ban terolem kamtam ke kaya keconjong pajba kekimi lenti ba nang semar ni kumbaseng buat so kalau tentir tak memilih melang tak lang buat kamtam ban pek Jingïarap jong pajba ngo ban rak kamtam dikeroy gaparna ko distrik jongi tangkan ni mesti sempat ban pak kamtam UMLA nombor banyak dekat mek bakot berkhidmat kamtam banyak so ban sakri di pajba ban kamtam jadi inang salang ni mesti sekali mesti sing ais tak ni ais ni kok dari lero ini telang rakan lang bani kasen yang piyo ba ini kamtam kena kasen pajba tangani Gali yang ni baduk-baduk layawan Jingïarap lam yang ikune dap dajing semua dengan nyoki kamtam nang kerkulam ublaya ki be penyala benia dap lam iki baduk-baduk kemenang nang sekemat tang